Eiger Express. Quality! Tayo! Quality! Nga infrastruktura ti Europa. Tayo! Wow! Quality! Anong nga to tayo? Hindi tayo nagkaputan tayo dyan. Babalyay. Anong nga to? Kasi asilig tayo data ni highest nga iti North Face iti Alps trip. Adumat nga iti batongan na nagpunjay tuk-tuk na jayin di tren jayin mabalin gamin nga makauli ba ya tren nga naparpartak na dito gondola. Marami nga ito noon na ito ayan tayo. Nagbasit na hindi balbalahin nagkapan tayo. Tilag tayo. Quality! Datatim ako na nga fate. Goodbye Eiger Express. Dati tayo magpaeban. Dati tayo Grindelwald. Tapos nag-Eiger Express tayo pa uli. So, dati tayong datan. Eiger Gletscher. Tatagalugan tayo ti tren ulit pa uli jay. Jaugfraujoch. The top of Europe. Dati tayo ngam ni. Adamat ti mapanan di wara bang guru di tren. Wow. Oh my God. Solid daw balay dito ni. Kabutang balansyan jay ni. Woohoo. Lamig. Tayo sa 3 to Jaugfraujoch. Magti pala 19th of dato yan done. Tasarubis tayo. Quality. Jaugfraujoch. Siyempre dito yan. Ang sidag exit. Yan. Jaugfraujoch. Top of Europe. Wow. To from 25 to 100 meters. Sobrang lamin, grabe. Hanggang 100 meters datoy, guys. Wow. Wow. Jaugfraujoch, finally, to the top of Europe. Lamin unay, grabe. Tapos ada pilagla ko mo ti ice cream. Dito tayo ulapan. Oh! Diyan, bantay kita nyo ni. Solid kita nyo. Wow. Wow, look at that, man. Wow. Top of Europe, Jaugfraujoch. Kain talaga ni Apo, grabe. Kita niya ni. Quality. First time snow experience. Nagalis ka, nagalis. Wow, glamin. Glamin. Glamin unay, grabe. Ito'y uwak ni. Kayang-kaya na di lamis. Itik ka di gloves ko. Taiga mak di snow. Oh my God, naglamin. Kawan tayo di ice. Bersak tayo di ice. Gamin.
Chillin' like a villain. Naglamin ka dun, unay siya. Naglamin. Guys. Oh, tanyo ni. Nagmayat. May kain kakailyan. May kain tagpasyab dito eh. Worth na worth it. Solid. Naglamin ah. Yeah! Wow! Anang kanto manan, si Itzarla, nagpintas ka quality. Togot konto, tisa nga barangay nga Ilocano. Gusto yung texture na ganyan ti snow. As lalatan ako ti halo-halo. Napasabay di boots ko na. Madin. Wagwagan tayo, baka lumamiis. Ay, pamudot. Madin. Hintay na hindi sa marano. Dito yung Alpine sensation. Nilamin. Little dreams of Switzerland. Comment kas na jelly is. Limited edition Jaugfraujoch, top of Europe nga Swiss knife. Diba? Nagadunga storms, nagadunga rabi, nagadunga rigat. And then they pursued. Still they pursued the dream. Dreams do come true. Nga talaga. Jaugfrau was first climbed in 1811. Jaya na, solid. Thank you for the courage, guys. Kanang Rugidato. Yuhuu! Adolf Geyer-Zeller. Siya yan. Mula sa pencil sketch. Then he made it. Wow. Tiger. And up to the march. And up to Jaugfrau. So knowledge is power. Wow. Negative for game day. So sa tamang kanyima ko. Ako ditikat ko. Kapkabahan ako mas. Grabe po mabamamin nga tataon. Sutultulungan nak shit. Thank you for sharing your moments with us. Lent.